Hello, chỉ biết cái hey, tụi này hiện cái chuyện ba kia là mình cái improvement cái abakmen chuẩn nuông lúc tung mấy scooter mình pura caption này muang khan MiMSA race lâu tour car lệ mấy MiMSA race lâu tour chúng mình practice chúกันสุกชิมvề đó na video teกันxem mga ngang takin ngheกันmizo riders ten practice an kalpui ti te kha amuna zu zirchian kan tu mga hey nga musa chu riders sun suk thatoa kalkong hi a hu de una ka tlai tutorial suk thai den khop maya ei ka thempa ke lo mani hi chuan kutai muna hun enge a munom thei dan turang barin video te ron siam kan tu mga viewers te subscribers te racing lama hemi MiMSA racing lama tuiden ta na munom turangin video ron siam kan tu mga atir tanga top khenga milo thir sak turin kan ngen chau ni kan thleng kha trepa kongkhu tak kan thleng kha trepa chuan chuan video chu kalo film lo mai nga amuna tamzo kan film theina turin video ka tiang khan ti kan tum zok don ni ala tu na hian airfield chu kan thleng thata hei tir airfield ania ka le lo ka hianin MiMSA racing championship khan nei le dona hata hian motocross te ni anga drag race te ni anga tin ka tiang khan category sang kan ta le don ni tu na hian R15 hawan ta nan practice me ka kan thleng ta deu chawa kho ala mang renga bike sang thadeu deu chak deu po kan munol mai the tian nakena drone te ka khal bokanga wen chu khwa te nuam boka mizo bike similar bike lom shim chuan se shalo in am karing lawa national rider chin tuna chuanin hey mizo wasan kan nei senior pol tak a pol berti la kan se so lawang ani hi thil tlem zo ka duwa MiMSA ri sa hian tun hi awei san tun kha tun hi kumeng zana tun kum som pakhat MiMSA ri kum som pahin tun ta kum khatan tlang puin voi thum te voi ni te race om china chu ta chuanin ka shi solo son ala tlan kim vekin ka shi tlan kim vek tro tlan kim lo national la kan kaltir vel khanin helam pang race khami zo ka panei ve chuan mo ka shi du be chu heinang ni chu timayang asap tong takin veteran lampangin lo ni vetota no pang timayla kan naute le chong tu na han junior rider tak tak kan om thei ta heng howi hemi Mizoram level chau lo national poni mai lo ang hian an tan hen chance ammunition an khal dan anga vel I bu hian om te reng mai hei circuit ti kan nei mu lo kan nei chun chu hei airfield ni mai circuit building na kan lo pon kan practice na kan tro so na hi ni ta ni national circuit building kilometer nga bel hei MotoGP te kan chedo furin karinga heng hawa po international level circuit apo an zutela ilal ma mate kan pulan truan ni te pon zutel to ta tiang han podium an lo na pakhat na panhina te kan la to ni kan nau te ho hi chu tiang kop chuanin an tha chu mi wang chuanin ti chiang em chu international level la he ta ram dang a po vakal se an ngai tuam lo
training na hi kan nei thalo em zo kati chau ni hei aya circuit tha chang tlung phei chu nei lang chuan tu na hian Sunday piang hin kal ang ani za hetiang hianin circuit pui thling vai rama I omve angte mirama mi angte nei ve phei lang chuanin I kan rap thak bia bang nia mizo te ta ya tuiria la race check point hi chelo hi ni taka chuan airfield hui khani maya kan remati khan I podium te kan suklon the ani po hi podium lo zuklon nual to nia boot international circuit a hial po lo zuk tlan to nia alar ani hi chu chon ha te mi hi lalma ma hi ani po national rider to nia kumin hi MiMSA race sa vein sai tlan tur ngele voi ni na MiMSA ngormo ka thalo sang ni som pathuma tang jong la tlan ve char pathen jar chuan tun chuma hian enge khaldon enge ange tlan don enge category ange tlan don premier class and of Yamaha R3 nianga 165 a khan Yamaha R15 V3 tho nianga 165 le up to 300 ang bike to re kan la restop Yamaha pani chi khal chiang don poda ani le enge fitness te try ka relo le kan han tum ve chun ne ka che zai ve the rol tum alo mo hai Lucas ha kan konvele lok hata mi Lucas po hi Lucas hi kan shet dan tu chuanin MotoGP a hemi enge Moto3 bike khal to hi nia ani hi bon lutuk mo national level a po podium te polo lon to nia le tunchuma hiam eng bike ngai khal do na eng category angi tel don ti kha miloshil tun race a hian up to 165 a khan R15 V3 ka khalanga chuan 166 to 250 a khan Suzuki Gixxer 250 ka khalang chuan eng team angin nge chuan KNB Racing novice rider in ko meka tuna hian chuan mo ni national vela inzuk ti vel angkha tun han I top san to tina mi la top san mai chu ka tum chuang lo mo ma se tun covid bo ruak vel pandemic bang hian zin vel hi boi thak thina ani le mo national a inzuk kalta tiang khan in inzuk cheta enge har site team national level a chukti kha sang kha om theita entinam I bike nei chaklo ti te pon the sum te pon the khanga khan enge ha sat na lian deuh berai isiat tuna hri chuan kan sum din hun hi lan tang pui sponsor hi a la har sata mani ti don chuan voi khat kala singli singa se nanga thinta sponsorship nei thatlo chuan mani tum ngor tur chuan la har sa ani le khanga khan mo inzuk kota inzuk right pui tmela inzuk I compete pui te kha sponsor an nei thaim sponsor an chungte ramdang mi hok chuan backup khan nei tha an chungte tangte pon tin a mun om chil an ni wang khan te min ke ni ang em chuan hau tak lo ta I akal avei wa shim te po khan tan chuan khokha takal ang khan ni thota ke ni ne na te chuan an tan chuan hau tak lo zok alo me ani hi kumin tun race a thataka right thein akal a race thein turin du sakna kan la ne hello me God back projector ka nadina ka lo soi tuang to yes God in nei lo ni pon mat plek na ka tuna hianin puna na te bula ko meka ani hi kan soidu chu MiMSA race a om tran tira tanga I pathum la tlan nga zinga mi pakhat ania ani le puare sale pulal oma halal oma kan ti mai khami pathum zinga pakhat la tlan ve nga tin national level a polo zuk tlan to ni a voina hian ai practice na alo oma kan mu fo tun chuma pona tlan le dona ama saberin tun kan ma race lo om tura hianin
enga nge itlan dona eng bike nge khal don ti velte eng team nge itel don ti vel khamin lo shil masaber tun race b ka chuan circuit ta chuan expert class anga chung atlan kim vek anga nge khal don up to 165 a hian R15 V3 chuan 165 to 250 a Gixxer 250 i LBS 10 min sponsor a chuan up to 300 a hian Gixxer 250 thau ka kan mang tlanga open class a 390 390 sponsor sponsor la ke mani tum sapania Gixxer 250 bi ka LBS Suzuki min sponsor ni chu chuan team angin KNB racing team chuan hei MiMSA hi i kum som pani tlana tu ni ta hemi zong i zin kong ti mayang ma saber ranga vo in thleng hianin enge i hemi MiMSA ri sianin kan Mizo riders te i anmam huna tam ti mayang i national ani mo international ni mo hemi tan hianin i kongro wasuem he race hian kongro wasui ti em a thai ti em hemi race nei thina hi te reng mai khochung tlan chak hi atlem a tila ka chu chiang sa ni chu mi pelama kanau soi thin te ngei po no pangte ka phur thak de thin te po race kan kum som liam ta vel ni chu khang ho te po ka national champion ten ro ni chho to ke ni ai nan khal thiam dei to zo ka ma son na hi hei a mu thei hian a zoni na zuang ani mai trong kam ka thiam vak lo han soi dan vak ka thiam lo ai ki da international level thlengin an thleng thei skills kan nei thalo tuk check ki kan nei thalo chu chu apoi zo loading tur tam tak hi an loadin lo pha jok check kan nei that lo wang hian mo chuan income na hun thatak min pe a tin race lo am tura po thatak ai tang thengin turin du sakna kan hlan che ke po ka lo me alai tu na kabul om hi i nge bikers Mizo bikers social win am lo nga lal oma kan ti thin kha ni ya ani hi he MiMSA din tir tanga racing nga la tel char mo kum som pa ni don lo tlan to pathum kan soi mo RS ale nanau te le ani hi achumi zinga mi chun yatin open at po voi tam tak lo champion to ni yatin national level a po Mizo zinga chuan phai lo zuk tan ma sapol ani ya vena hian zona enge kan senior rider te ka zo ang dawkha ka lo zo danga hei tuna hian kum som pani na MiMSA dina tanga kum som pani na ang lo ni ta race vai tam takitlan to kumina hianin itlan to don lo mo ka te kariru tak ama ta ka chun tuna hian R15 i siam danglam nin ka she hei itlan pui don mi open in class ang itlan pui don R15 tak hi chu 300 modify ta ka kan pui don na ama ka nei reng khan ya ka champion 250 ka champion pui thin kha open a chuan 390 ka khalang chuan kumina hian team a tel nei nei em kan team hi kum tan tira tanga inform ve ka kan ne boss ti top ni mai boss racing team ti khan ni mai dia chon ka dor in leng ka inform ve mai kan thian ho ha rider an sang in nei rider hi trek a chuan pali vel kan ne circuit a jong ke ma chau jack zok jack ka superbike khotro superbike kho khan pali vel chun kan ve don ani chuanin nasina kan senior rider te ka zo ang thau khan hei tunai han tila tun kum chhawnang ni chu in era hi atop deuh tan to anga soitai la kan soi sual lawanga tuna kan thang thar te hianin an theina an thiam na hi ta Mizoram chau lo hen a pho suat hei a pho an pho suak thei ni sian Mizo rider hi an tum na hi ka duain asang lo mo airfield chau hi em hin tam ni ka an tum hi aru ka tilo junior ho hi mo ke mani kan ti tran ti ang le MiMSA tin tran ti anga nget te wa tui le hei tum ru na
sang tak bei sei na sang tak nei ang ka mulo re heta kan zo na pakhat min sang tu chu sponsorship chung chang hen boina kan tok thin te inam dang tam tak chu sponsor thatak tak an nei thina chunga chuan an tan nge right khatianga event liana zuk tel kha har salawan te mi zo an khatiang ka problem atama mi mi zo chu sponsorship zone ngai na ka lawa kan sa chu TV a reality chu ve ni lo wang hen mo sponsor hi zone hi ein kha sum ai kha su lom nia asoyang khanin tuna kan bikers te kan rider te hianin hetlai tuirial chau lo hi asang zok tum chuan kan ti thei ani ti kha kan hria voina income na hun thatak min pe a tin nang po tun race lo om turat i thatak kai khal theina turin le podium lon ngai turin kan du sakche kan lo me ala ke pok lo me alai kabulami hi Anthony ania ani hi chu kamel hriat sa man ra ka hriat to nia ani po hi national rider lo ni to nia phai ta polo zuk tan to tin ani hi champhai Suzuki sub dealer nei to pa ani boka chuan ama saberin tun race lom tur hi event za tan tur nge MiMSA race big shima azat tak yung ro ka soi mai thela sang ni le pakua tang kalat tan chara sang ni som pasari khachu national chi ka thana som pariat atang khan aizol ka tan le tu chuan MiMSA race hemi chu rider senior takin lo ni to ta hemi local rider kan ti big anga chuan Mizoram anga chuanin hetlai MiMSA race hemi in tlan atang hianin enge mason zel na tur step poi mo tak sop chok sak tu ni ai nga em he race ni tereng mai ke ni po ani na ta chuan a hun lai ti chuan han ti ve khang lai la ko chunga te kan tlana ti kha kanin u ma ko po na te kan raita khatiang zong zong kha tuna chu kan kal san lai tuiriala Mizoram Motorsport Association noya tian him takin kan tlana tu thlengin an tlantin chu mi pialama national thlengin hi trophy national champion thlengin ke lai mun atang hian kanin sersuka helai chu mason na lian tak omani helai tang hian national level chu lo da thatai la national level po how tak thaw ve ka race tel po international thenga kal tur hianin mizo da hianin tuina tak tak tui chil na tak tak kan nei ni shem hemi racing ai ke ma tang i chuanin ke ma ngai dana chuanin kan nei i sum le pai chu ni a how tak ve thawa ai India ram kil to patang hi chuan amaro chu tumna tak tak kan nei i kan ni tak tak chuanin international level hi thleng thei te mo mai ha chan chu national level a po atop ni thei tam tak anoma i chu wang chuanin international hi chu thleng thei i kan talent kan raw skills kan raw talent any chuan thleng thei in country international ni mo Asia angani mo khatiang khan khami thleng thei tur khan enge tura han kan lam mo enge poi moi ti tuna hi chuan i infrastructure ami na chuan infrastructure adia kan restrict te helai chuan
han injir tak turin I chak dewa han kuala khatiang tu te racetrack liana kan zukin zirna tur tam takala oma I infrastructure hi nei thaila racetrack te hi alo bera kilometer ni angvel kual tal hi te chu nei theilang chon ma kan son view ka ring chuan kumin tun race lo tura hian eng ti ma ngai tel dona eng bike ngai khal dona eng category angai tan don ti kha atop nan nya shilela tun kum hi tuna hian in home racing ti ba kan oma chuan 160 category hian in R15 ka khalanga chuan in up to 300 Gixxer 250 stock ka khalanga chuan in stock class 250 Gixxer 250 open up 250 Gixxer tho ka khaldon ni Suzuki lang ka khaldon ni chu chunglam bike pakhat I khal top don dinami bike pakhat angai lir ka khaldon ke chuan ale alo mama Anthony hi mani lo kan puya nei thara kan lom puya epiral te channel khi tu zong ten kan lom puya nge chungkwa Christian chungkwa tharak anti theina turin du sakna kan lan boke kan lome okay buka lome ani hi 04 bikers ania champhai tagin pungura sargura local wangwang ani champhai kan kala mi lo receive tu de khan nia tun race invite khatla tu dro invite khatla tu dro race to du sakna kan la re bikers brotherhood mingin du sakna kan la tuna hian practice official practice MiMSA kai shoi na hoya chuan zota MiMSA hian ni hetianga practice hian non kai shoi thina a category te khanan ta tir thina hian practice su an zota MiMSA race ni atanga ni li December na nei turania hetlai muna hiam duri fira haran nei dona man chu biking racing lampang atui te munom ti tan chon akal chi viawang amunom don ti kha kan sei do ni e thlitu te song song lam tu ka seya next video kan mula don ya bye vek u